ni inkuru yihutirwa itugezeho muri aka kanya ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere 2026 ku muhungu wa Habyarimana. Uyu nguyu yavuzwe mu mugambi ukomeye cyane, umugambi karundura wo gutera igihugu cy'u Rwanda yifatanyije umutwe wa FDLR usanzwe ari umutwe w'iterabwoba urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari imwe mu nkuru twigeze kubagezaho ivuga yuko Perezida Felix Tshisekedi yari afite umugambi yuko mu ntangiriro z'umwaka 2021 yagombaga guriza Kinshasa cyane cyane abiganjemo abatavuga n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda barimo no mu muryango wa Juvenal Habyarimana wayoboye igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero bivugwa yuko uwo mugambi wagombaga kwigwaho ndetse no gutekereza uko bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ni gahunda byavuga ko iteganyijwe kubera Kinshasa, ndetse byagiye binavugwa ko muri uwo mugambi harimo n'umuhungu wa Habyarimana. Uyu nguyu akaba rero aba mu gihugu cy'Ubufaransa. Bivuga ko kandi bitandukanye bagiye bajya Kinshasa. Uretse Habyarimana harimo kandi witwa Padiri Thomas Nahimana ndetse na General Kayumba Nyamwasa wahoze mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo rero bige uburyo bashobora kuba bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Byinshi cyane kuri inkuru tugezeho kuri umuhungu wa Habyarimana wari ufite umugambi wo kuzatera igihugu cy'u Rwanda. Reka nze mbigarukaho mu kanya gatoya, ariko nanabibutsa ko niba mwibuka neza ari amasezerano yasinye i Washington DC tariki ya 4 y'ukwezi kwa 12 mwaka ushize 2025, harimo ko bagomba gusenya umutwe wa FDLR, hanyuma u Rwanda rukabona kuvana ingamba z'ubwirinzi. Gusa Kongo kuva bava i Washington DC yakomeje gushinja u Rwanda ko rufite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwo rukakomeza kuvuga yuko ari ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka kugeza amagingo yangaye. N'ubu ngubu abantu barakibaza ngo ese amasezerano yasinye Washington DC yari amasezerano yo kurangiza amakimbirane cyangwa se kurangiza intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa ahubwo yari amasezerano yo gutangiza intambara bundi bushya? Kuko kuva i Washington DC amasezerano yaba ni Doha muri Qatar, twabonye ko ingabo za Kongo zarushaho gukomeza ibitero, zagendaga zigaba ku birindiro by'umutwe wa M23, kandi wo wifuzaga kenshi cyane ko mu by'ukuri ayo masezerano yatangira gushyirwa mu bikorwa ndetse nk'uko byemeranyijwe muri aya masezerano muri rusange. Hanyuma mbere gato ko twinjira kuri iyo nkuru ya Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wa Perezida Juvenal Habyarimana, ari umugambi ukomeye cyane wo gushaka guhunga umutekano w'igihugu cy'u Rwanda i Kinshasa. Reka mbanze mabwire ko mujyana makuru mu buryo bwinshi make, amakuru agezweho muri iki gitondo cyo ku itariki ya 18 ukwezi kwa 2026 ni ku cyumweru. Ni byinshi cyane biba byakomeje kugenda bigarukaho n'ibitangazamakuru bitandukanye hirya no hino, ariko reka mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyizeho umusoro w'10% ku bibuga 8 by'i Burayi bizira ikirwa cya Greenland. Iki kirwa cya Greenland ni gati ki bitumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatira igihano ibihugu bigera ku 8. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko kuva muri Gashyantare 2026 hari ibihugu 8 bizashyirirwaho umusoro w'10% bizira kurwanya umugambi wo kwigarurira ikirwa cya Greenland. Bwana Trump yabitangaje ku munsi w'ejo. Ibihugu yashyiriyeho ibirimo harimo kandi Denmark, Norvège, Suède, Ufaransa, Ubudage, Ubwongereza n'Ubuholandi ndetse n'igihugu cya Finland. Bwana Trump yavuze ko uyu musoro yashyiriyeho ibi bihugu muri Kamena 2026 uzagezwa kuri 2025 mu gihe hazaba hatabayeho ubwumvikane bwo kugura Greenland cyangwa se kuyigarurira binyuze mu bundi buryo bwose bushoboka. Bwana Trump yavuze ko iki gihano cyo guca musoro ibi bihugu arimo kwihorera ku ngendo abahagarariye Ubuholandi, Finland n'Ubwongereza baherutse kugira muri Greenland, bamagamije kurwanya umugambi wa Amerika wo kwigarurira iki kirwa. Bwana Trump amaze iminsi kandi avuga ko Ubushinwa n'Uburusiya nabyo byifuza kwegukana Greenland, bityo Amerika izakora ibishoboka byose iki kirwa kandi cyuzuyemo umutungo kamere kikajya mu biganza byayo hagamijwe kubungabunga amahoro n'ituze by'abatuye isi muri rusange. Ku rundi ruhande rero abo muri Denmark no muri Greenland nabo biriwe mu myigaragambyo babagana intambwe ya Amerika yo gushaka kwigarurira iki kirwa, bakavuga ko kitagurishwa. Mbere gato yuko tujya ku nkuru ya muhungu wa Habyarimana Jean-Luc Habyarimana, reka mbanze mabwire ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amakuru avayo haravuga yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyahaye umutwe w'iterabwoba FDLR n'indi mitwe bikorana izindi toni zirenga 3 z'amasaso kugira ngo yifashishe mu rugamba ihanganyemo n'umutwe wa M23. Amasoko atandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru avuga ko tariki ya 14 Mutarama 2026 intwaro amasasu n'amafaranga byahawe abayobozi bo muri FDLR, CMC Domi ndetse na NCDH Nyatura abazungu. Iki gikorwa cyabereye ku kigo cya gisirikare cy'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cya Pinga muri teritwari ya Walikale, cyitabirwa na ofisiye batandukanye b'Abanyekongo.
bitabira iki gikorwa ni Colonel Mokoko ushinzwe ibikorwa mu karere ka gisirikare ka 34, Colonel Salomon Tokolonga uyobora regiment 3302, akaba n'umuyobozi w'agateganyo w'ingabo zikorera muri Pinga n'umuzabikorwa Zalendo muri Kivu y'Amajyaruguru, na Colonel Cyprien Semivumbi. Nubwo leta ya RDC ivuga ko abasirikare b'abanyekongo ku giti cyabo aribo bakorana FDLR, uburyo igikorwa cyabereye Ipinga cyateguye kikanashyirwa mu bikorwa bigaragaza ubu bufatanye bugamije kandi muri gahunda y'ubutegetsi bw'igihugu. Abayobozi bo muri FDLR n'indi mitwe bakorana bamaze kandi guhabwa intwaro n'amasasu babijyana mu bice bimaze igihe biberamo imirwano birimo Bashar Mokoto Malemo ndetse na Buhimba muri teritwari ya Masisi, Jardin Teikol Dengeri GTN ndetse na Katilo muri teritwari ya Ruchulu. Amakuru kandi yemeza ko tariki ya 13 Mutarama muri Pinga boherejwe abasirikare barenga 50 umutwe wa Blackwater kugira ngo bafashe ingabo za RDC n'imitwe yitwaje intwaro mu kugaba ibitero mu bice byo ku rubibi rwa Masisi na Warikare. Tariki 28 Ugushyingo 2025 leta kandi ya RDC yagejeje toni 3 z'amasasu na toni 3 z'amasasu Bunda muri Pinga ibyohereza FDLR NCR ndetse n'imitwe ya Nyatura ku munsi wakurikiyeho kandi hashingiwe kwibwiriza ryatanzwe na Colonel Tokolonga. Ubufasha bwa leta ya RDC kandi ikomeje gwa FDLR n'indi mitwe no gukoresha abacanshuro bugaragaza ko idaha agaciro amasezerano y'amahoro yagiranye n'u Rwanda. Tariki 27 Kamena 2025 bigizwemo uruhare na leta zunze ubumwe za Amerika, hashingiye kandi gukora amasezerano leta ya RDC yari yemeye gusenya FDLR, ariko ibikorwa byo gushyigikira uyu mutwe w'iterabwoba kandi bigaragaza ko urugendo rukiri rurerure. Reka rero tugiye ku nkuru ivugwa kuri wa muhungu wa Habyarimana, nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga, mbabwira ko biravugwa yuko umuryango wa Habyarimana na Tshisekedi mu mugambi wo gufasha cyangwa se wo kubaka FDLR ikomeye cyane, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuryango wa Juvenal Habyarimana uba mu Faransa batangiye kunoza umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda babinyujije mu mutwe w'iterabwoba FDLR. Umugambi unyuranyije amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na RDC muri Kanama 2025 rwifashijwemo na leta zunze ubumwe za Amerika, aho ibihugu byombi kandi byumvikanye gusenya FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Makuru yizewe wabihamya ko Perezida Felix Tshisekedi n'umuryango wa Habyarimana bateganya guha FDLR ibikoresho bihagije byayifasha kandi kubona abarwanyi bashya kandi ihabwe ubuyobozi bushya, aho umuhungu wa Habyarimana Jean-Luc Habyarimana azaba ariwe muyobozi mukuru w'uyu mutwe. Nk'uko nahoze mbibabwira ko bamaze guhabwa toni zigera kuri 3 z'amasasu ndetse n'imbunda. Umuntu wa hafi y'ibiro bya Perezida wa RDC yahishiye ku butegetsi bw'iki gihugu kandi bari gukora na Jean-Luc ndetse n'abanyamuryango b'ihuriro rya RNC, Rwanda National Congress, iyoborwa na General Kayumba Nyamwasa, n'ita guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro iyoborwa na Thomas Nahimana wabaye padiri. Tshisekedi kandi ateganya inama iyo ku rwego rwo hejuru Kinshasa mu ntangiriro za 2026 igomba guhuza abantu bo mu mitwe kandi iterabwoba bita batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bemere ihuriro rifite igisirikare gikomeye cyane gishobora kandi guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kikaba kandi cyanakura ubutegetsi bwa Kigali. Kugira ngo iyi nama kandi ishoboke, leta ya RDC iteganya gushakira abanyarwanda inyandiko z'inzira binyuze muri ambasade yayo muri Afurika y'Epfo. Mu ntangiriro z'ukwakira ku kwezi kwa 10 abagize iyi mitwe y'iterabwoba kandi bahuriye mu mujyi wa Cape Town muri Afurika y'Epfo. Iyi nama kandi yayobowe na Jean-Luc wayitabiriye yifashishije ikoranabuhanga video conference ryiyakure kubera impungenge z'umutekano we. Inama yaganiriwemo ingingo yo gushaka abanyamuryango bashya ndetse no gukangurira abanyarwanda baba mu mahanga gushyigikira ihuriro rikomeye cyane rya gisirikare. Tshisekedi abona ko Jean-Luc ariwe muntu wayobora iyi mitwe iri huriro hashingiwe ku mateka afite nk'umwana wayoboye u Rwanda, hamya ko ariwe kandi washobora guhuza batavuga rumwe n'ubutegetsi bacitse mu bice, akaba kandi yahuza abanyamuryango ba mu mahanga ba FDLR. Si ubwa mbere Tshisekedi agerageje kandi guhuza aba bantu kugira ngo rero ahindure ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri Kamena 2024 Jean-Luc yagiye Kinshasa mu ibanga ahura n'abantu ba hafi ya Perezida Felix Tshisekedi nabo mu nzego z'umutekano baganira ku gushyigikira FDLR. Nyuma y'ukwezi ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi kandi byagaragaje ko bifite umugambi wo kwakira jenoside y'abanyarwanda bacumbikiwe muri Niger, barimo Capitaine Innocent Sagahutu wagerageje kwinjira muri FDLR muri 2017 ariko umugambi ugatahurwa. Leta ya RDC yahagaritse kandi umugambi nyuma yaho ibaruwa yasinywe n'umuyobozi w'ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi Anthony Kinzo Kamore ivuga ku kwakira abanyarwanda igeze mu itangazamakuru bitunguranye. Muri Werurwe kuva mu kwezi kwa 3 2025
Thomas Nahimana urimo bazitabira inama ya 26 kandi yagiye muri RDC mu Burundi. Amakuru abya ko ubwo yari Kinshasa yahuye n'abahafi ya President Felix Tshisekedi kandi ko aganira kenshi cyane abayobozi ba FDLR. Ubwo Nahimana kandi yari Kinshasa kandi abahafi ya President Felix Tshisekedi bamuteye inkunga y'ibihumbi 10 by'amadolari mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa bye ndetse na bagenzi be. Mu mpera kandi za 2023 Tshisekedi yatangaje ko azakura ubutegetsi bw'u Rwanda kandi ko yiteguye gushyigikira abarwanya abanyarwanda batekereza ko bashaka impinduka. FDLR mu mutwe ukorana kandi n'ingendo nk'ingabo za RDC niyo abona yanyuzamo uyu mugambi. U Rwanda rwagaragaje ko ruzi imigambi mibi cyane ya FDLR nk'uko amakuru yakomeje kugenda bivuga. N'ubutegetsi bwa President Felix Tshisekedi birufiteho rufata icyemezo cyo gukaza ingamba z'ubwirinzi ku mupaka, hanyuma kandi rusobanura ko zizagumaho mu gihe kandi rukibona ko hari ibishobora kurungabanya. Tukiri kuri uyu muhungu wa Jean-Luc wa Habyarimana, reka mbabwire ko hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru rya Akadomo.com cyandikira ku butaka bw'u Rwanda. Bagira bati amatakira ngo y'umuhungu wa Habyarimana wageretse ku Rwanda ikibazo cya nyirarume wabuze aho ashyingura. Leo Habyarimana umuhungu wa Juvenal Habyarimana yumvikanye ashinja leta y'u Rwanda uruhare mu kuba Ubufaransa bwarafashe icyemezo cyo kutemerera umuryango we gushyingura nyirarume Zigira Nyirazo Protais ku butaka bw'iki gihugu. Protais Zigira Nyirazo wari musaza wa Gathe Kanziga umugore wa Habyarimana akaba na nyirarume wa Leo Habyarimana yapfuye muri Kanama 25 aguye i Niamey muri Niger aho yabaga tariki ya 18 Ukuboza 2008. Ngo Zigira Nyirazo yakatiwe igihano cyo gufunga imyaka 20 kubera uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mwaka wa 1994, ariko ku itariki ya 16 Ugushyingo 2009 urubyiruko rw'ubujurire kandi rwamugize umwere. Umurambo we wagejejwe mu Faransa tariki ya 19 Kanama ubikwa by'agateganyo muri commune ya Salane, mu gihe kandi byateganywaga ko uzashyingurwa mu irimbi rinini cyane ryo muri Orange tariki 28 Kanama. Tariki 26 Kanama Meya wa Orange Serge Gloire yafashe icyemezo cyo kubuza umuryango wa Zigira Nyirazo gushyingura umurambo muri irimbi bitewe n'amateka mabi muramu wa Habyarimana afite. Umuryango wa Zigira Nyirazo kandi witabaje urukiko rw'ubutegetsi rwa Orange kugira ngo ruvuguruze Meya Giro, ariko nyuma y'iminsi igera kuri 2 rugaragaza ko ikirego cyabo kidafite ishingiro. Uyu mwanzuro kandi washimangiwe n'inama nkuru y'igihugu y'ubucamanza ku itariki ya 9 Nzeri. Kugeza ubu bivugwa ko umurambo watwitswe nyuma yo kurenza igihe amategeko mu Faransa yemera. Tukiri kandi kuri aya makuru reka mbabwire ko witwa Dr Bizimana ni Minisitiri Bizimana yatamaje umuhungu wa Habyarimana wagerageje kweza se. Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yatamaje umwe mu bahungu ba Habyarimana Juvenal witwa Habyarimana Leo wagerageje kandi kweza ibikorwa bya se. Leo avuga ko kuva mu mwaka wa 1973 kugeza tariki ya 6 Mata 94 ubwo se yayoboraga u Rwanda rwari rufite amahoro rwubashywe n'abaturanyi kandi ko imibereho myiza abaturage, uburezi, ubumwe n'ubufatanye n'akarere byari byarashyizwe imbere icyo gihe mu Rwanda. Umuhungu wa Habyarimana leta y'u Rwanda kandi iyo ubu iri gushaka gusiba amateka meza ubutegetsi bwa se bwasize bwanditse. Minisitiri Bizimana yasubije Leo ko ibyo yatangaje ari binyoma kuko ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bw'igitugu kandi ko bwakandamizaga abaturage bigera ku rwego rwo gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi 94. Igisubizo Minisitiri Bizimana yahaye Leo gishingira ku ngero z'ibyakozwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana kuva mbere gato yuko ajya ku butegetsi ubwo yari Minisitiri w'ingabo n'amahoro yari mu Rwanda. Minisitiri Bizimana atangaje ko kuva muri Gashyantare kandi kugeza muri Werurwe cyenda mwaka wa 1973 General Major Habyarimana wari Minisitiri w'ingabo na polisi yifatanyije na Perezida Kayibanda Gregoire mu kwirukana abatutsi mu mashuri yisumbuye na kaminuza babambura imirimo yose bari bafite mu nzego za leta ndetse n'iz'abikorera. Ati ikinyamakuru kinyamateka nimero 23 yo ku itariki ya 18 Nzeri mu mwaka wa 1973 cyahishiye ko abatutsi bari hagati y'600 bajugunywe binyuze muri iki gikorwa cya leta cyayobowe na Kayibanda Gregoire ndetse na Habyarimana cyari kizwi nka Degepressoma. Yibukije Leo ko tariki ya 5 Nyakanga mwaka wa 1973 ubwo Habyarimana yakuraga Kayibanda ku butegetsi yataye muri yombi abantu barenga 70 bari muri ubwo butegetsi abafungira mu nyamaswa muri gereza Gisenyi na Ruhengeri aho bari bacunzwe na muramu we Protais Zigira Nyirazo bicwa mwibanga batanaburanishijwe. Ati kugeza umunsi rero hashize imyaka irenga 50 ibibaye imiryango y'aba bantu nta kanunu ifite kubo yakundaga.
ntibishobora kujya rero mu kiriyo. Ati urubanza rwa Major Lizinde Theoneste rwabaye ku itariki 21 kugeza tariki 26 Kamena umwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo itanu na gatanu, rwayishuye ko izi mvumba za politike zakora iyicarubozo mbere y'uko zicwa, bicishwa inzara n'inyota kandi mu twumba duto tutagira urumuri, bakajya kandi baterwa n'urukoko rubi. Minisitiri Bizimana kandi yasobanuye ko abakoreye zifunga iyicarubozo ari abayoboye gereza ya Ruhengeri, Sembagare Théodomir ndetse na Pierre Désiré Cyarahandi na Joachim Nibandeba wayoboye gereza ya Gisenyi, kandi ko bari bahawe amabwiriza na Perezida Habyarimana. Abayobozi kandi batoteje imfungwa za politike, bazipakira mu makamyo, bazihatira kuyora umwanda w'izindi mfungwa zikoresheje intoki zazo, baziha ibiryo batazemerera kandi gukaraba intoki. Ubwo zahabwaga kandi ibiryo ngo zahatirwaga kurya muri ubu buryo. Asobanuye ko Habyarimana yafunze Kayibanda n'umugore kandi mu Kagatare Verarien, babanza kandi gufungirwa ahantu habonyine muri za Rwerere, nyuma bajyanwa kandi mu rugo rwabo muri Kavumu, bigizwemo uruhare na muramu wa Habyarimana, akaba kandi n'umujyanama we witwa Colonel Elisa Gatwa. Minisitiri Bizimana yibukije Leo ko Kayibanda n'umugore we bishwe hashingiwe ku ibwiriza rya se, amubaza ati aya ni amahoro ya so Habyarimana? Ihunga rya Colonel Kanyarengwe n'itotezwa ry'umugore we mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo irindwi n'icyenda, Colonel Kanyarengwe Alexis wabaye minisitiri w'umutekano n'umurimo yarahunze ubwo yakekwagaho no gushaka guhirika ubutegetsi bwa Habyarimana. Minisitiri Bizimana kandi yasobanuye ko ubwo Kanyarengwe yari mu buhungiro, abo umuryango we n'inshuti batotejwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana bashinjwa kumuhereza amafaranga. Ati inshuti ye Bahinasi Claude ndetse na murumuna we witwaga Sinaruhamagaye Caliste bafungiwe iyo mpamvu mu Kuboza mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo inani n'umunani. Dr Sebiziga Aloyizi nawe kandi yafunzwe tariki ya 5 Gicurasi mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo inani n'icyenda. Muri Gashyantare mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo inani n'umunani nabwo yatotejwe kandi ashinjwa kuba umuganga w'umugore n'abana ba Kanyarengwe. Yagaragaje ko itegeko mpanabyaha ry'u Rwanda ritanaga umuntu kandi wohereza amafaranga uwo mu muryango we uri mu buhungiro, ariko ko abashinjwe kohereza Kanyarengwe amafaranga bafunzwe imyaka irenga 2. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko mwaka muri Nzeri w'igihumbi kimwe cyenda mirongo irindwi na gatatu Colonel Kanyarengwe yoherejwe muri prefectura zose kugira ngo atange ibwiriza ribuza abayobozi bo mu nzego z'ibanze kwakira abatutsi birukanywe mu mashuri no mu kazi. Yagaragaje ko icyo gihe Colonel Kanyarengwe kandi yavuze ko abatutsi bahunze batazemererwa gusubira mu mashuri yisumbuye, kaminuza cyangwa se mu mirimo yo mu Rwanda. Ati kubera iyi politike y'ivangura mu myaka igera kuri 3 y'amashuri kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo irindwi na kane, 77 mu banyeshuri 501 ba kaminuza nkuru y'u Rwanda bahawe impamyabumenyi 21 gusa cyangwa se 4.19 gusa bari abatutsi 9 bari baragenewe. Ati ryubahirijwe muri myaka igera kuri 3. Ati amashuri atarimo umututsi n'umwe, icyo ati nicyo gisobanuro cy'ubumwe. Yasobanuye kandi ko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo irindwi na gatatu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo icyenda na kabiri nta mututsi wigeze ayobora imwe muri prefecture 10 zari mu Rwanda, kandi ko nyuma yaho mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo icyenda na kabiri hashyizweho politiki y'amashyaka menshi cyane hashingiwe ku masezerano ya Arusha. Umututsi umwe Dr Habyarimana Jean Baptiste wari wagizwe prefet wa Butare nawe yicwa mu gihe cya jenoside. Ati abaminisitiri barenga 20, minisitiri umwe w'umututsi niwe washyizweho, keretse mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo inani na karindwi hariho 2, muri Ndagabo Ambroise wari minisitiri w'igenamigambi na Shamaje Antoine wari minisitiri ushinzwe imikoranire inzego za leta. Muri 70 bari bagize inteko harimo umututsi umwe gusa. Minisitiri Bizimana yibukije Leo ko ku butegetsi bwa Habyarimana abasirikare bari barabujijwe kandi gushaka n'abakobwa batutsi, kandi ko nta wari wemerewe gushaka urwego rw'ubutasi rutabanje gukora iperereza kugira ngo rumenye ubwoko bw'umukobwa bakundana. Yasobanuye ko birenze kuba abatutsi baragenerwaga imyanya ntarengwa mu nzego za leta n'ibizabikorera. Abanyarwanda baturuka Gisenyi no mu Ruhengeri aribo bahabwaga imyanya hafi ya yose yo mu nzego za leta, ku buryo rero zimwe muri prefectura zitari zifite abazikomokamo bakorera muri izo nzego. Yagaragaje ko abakozi 550 ba Banki Nkuru y'u Rwanda yari ifite harimo abatutsi 54, muri 303 basonarwa harimo 31, 645 banatarako barimo 29, 662 ba Osir Cafe harimo 31, 551 ba Onapo harimo 7, naho mu bakozi 354 ba Provia harimo 41. Minisitiri Bizimana atangaje ko mu batutsi bari barahawe imirimo muri izi nzego abenshi bari bafite imirimo iciritse no gutwara imodoka, kwandikisha imashini ndetse no gutunganya ubusitani. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko Habyarimana yakomeje kandi gahunda ya Kayibanda yo kubuza impunzi z'abanyarwanda gutaha mu Rwanda, azambura uburenganzira ku mitungo zasize. Yagaragaje ko yategetse Kanyarengwe na Bonaventure Habimana wari minisitiri w'ubutabera gusinya ibwiriza ryo ku itariki 25 Ukuboza mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo irindwi na gatatu ribuza impunzi zahuze kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo itanu n'icyenda gutaha
rinazimenyesha ko nta burenganzira zigifite mu mitungo zasize. Yasobanuye ko ubwo ibibwiriza kandi ryasubirwaga, Minisitiri Kanyarengwa na Habimana bashije impunzi guta imitungo yazo, bazimenyesha ko arizo zikwiye kandi kwirengera ingaruka z'icyemezo zafashe cyo guhunga. Minisitiri Bizimana yatangaje ko tariki 22 Gicurasi 2025 aribwo Kanyarengwa ashingiye ku ibwiriza rya Habyarimana yatanze igihe ntarengwa cy'amezi 2 cyo guteza cyamunara imitungo y'impunzi z'Abanyarwanda bigaragara ko itari ifitiye inyungu abaturage muri rusange nk'uko byagiye bigarukwaho.